ibihe byiza kuri we mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndakuramukije nkwifuriza amahoro y'Imana, ibihe byiza cyangwa se amanywa meza, abandi igitondo cyiza, abandi umugoroba mwiza, biraterwa n'aho abantu bari. Reka rero mbabwire ngo turakunda cyane. Iyi ni Bwiza TV, njyewe ndi Meki Kayiranga. Tukaba tuje muri studio za Bwiza kugira ngo tubageze amakuru cyangwa dusangira amakuru ari kuvugwa muri kino gihe. Katurebe uko ibintu bihagaze. Tugiye kureba muri Masisi ahitwa Kazinga hakomeje kunanirana, ibintu bikomeje kuba ibindi. Masisi ndetse na Minembwe hose haracyari ibibazo bikomeye cyane. Turaza kureba kandi ku myiteguro ya coalition ya FRDC aho igeze. Tuze kureba kandi no kuba Iran yaranze kumanika amaboko ahubwo ikomeje kugira gute, ikomeje guhangana na Amerika na Israel. Iran yabaye imberenge. Turaza kureba kandi ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu Faransa. Turareba kandi no ku cyumweru cyangwa se ku bihe bitangijwe n'ingabo na polisi mu Rwanda bagamije kugira ibikorwa by'iterambere bageza ku baturage. Ari no makuru tugiye kuba tugarukaho. Ntujye kure ya Bwiza TV, bana natwe. Reka twumve Damas hanyuma turagaruka mu kanya. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Muraho neza, murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimu b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Yes, tugarutse muri studio. Reka mbabwire ko ndi kumwe na Rudahunga. Waramutse? Mwaramutse Meki ndetse n'abadukurikiye. Ahubwo ubu ni mwiriwe, ndakurahiye ubu ni mwiriwe. Ahubwo hari mwaramutse ku bantu bamwe, ubu ni mwiriwe. Ariko arabo twabwira mwiriwe nabo bakatubwira ngo ni mwaramutse bitewe naho bari. Yego ndakwakiriye. Reka turebe, ntago dutinda, tugiye kureba RDF ndetse na polisi batangije ibikorwa byabo byo gukorana mu baturage byo kujyana iterambere mu baturage. Ibyo tugiye kuba tureba ndetse ibikorwa byatangijwe n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Tugiye kureba rero ibintu bikorwa byabo uko byari biteye. Tuze kureba n'urugendo rw'umukuru w'igihugu. Tugende tureba amakuru. Bavuga rero ko abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Werurwe batangije hirya no hino mu gihugu ibikorwa byo gufasha abaturage mu mibereho
n'iterambere, ibyo bise ngo ni DSCOP 2026, n'ibikorwa ngarukamwaka RDF iri guhuriramo na polisi y'igihugu mu rwego rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32 uzaba tariki ya 4 Nyakanga. Minisitiri Marizamunda yafatanyije n'abo mu majyepfo, ubwo ni Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda, hamwe ari kumwe na Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Alice Kayitesi, batangije ku mugaragaro igikorwa cyo kubaka ibyumba by'amashuri 10, inyubako z'ubuyobozi na laboratoire ku ishuri rya Kigese Technical Secondary School riherereye mu murenge wa Rugarika, akarere ka Kamonyi. Mu ijambo rye Minisitiri w'Ingabo yavuze ko iyi gahunda ngarukamwaka igamije gushimangira ubufatanye hagati y'abaturage n'inzego za leta. Yashimangiye kandi ko umutekano n'iterambere bijyana, kandi ko umutekano urambye udashoboka hatabayeho uruhare rugaragara rw'abaturage. Iki ni igikorwa kandi cyitabiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Sylvain Nahayo, hamwe n'abahagarariye ingabo na polisi by'u Rwanda. General Muganga Mubaraka we yari mu Burasirazuba, mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Ngarama, mu mudugudu wa Kabeho, naho habereye igikorwa kijyanye no gutangiza gahunda y'ibikorwa by'ingabo na polisi y'u Rwanda mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Abitabiriye bagize uruhare mu gikorwa cyo gutera ibiti bigamije kurengera ibidukikije. Ni igikorwa cyari kiyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, afatanyije na Philippe Kwitonda usanzwe ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubutaka, amazi n'amashyamba, hamwe n'abandi bayobozi. General Mubaraka Muganga yashishikarije abaturage kugira uruhare rugaragara mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije no guteza imbere igihugu. Yanashimiye abaturage kandi ku bufatanye bwabo bukomeye n'inzego z'umutekano mu gukomeza kubungabunga umutekano w'igihugu. Nduba General Alex Kagame wari mu majyaruguru, umugaba w'ingabo w'inkeragutabara Major General Alex Kagame ari kumwe na Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde, umuyobozi wungirije wa polisi mu Ntara y'Amajyaruguru CSP Prudence Ngendahimana, n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie, bo batangije ku mugaragaro imirimo yo kubaka ikiraro cya Ryabazira. Mu Ryabazira hazi Rudaho? Ntabwo mpazi. Ni ikiraro kandi ni ingenzi, mu ikiraro ni ingenzi mu guhuza akagari ka Rurambo ko mu murenge wa Remera wo mu karere ka Musanze n'umurenge wa Cyabingo mu karere ka Gakenke, ku muhanda munini wa Kigali Musanze, ndetse n'utundi duce twito. Ndibaza ko tutarenga ahangaha, ibi birahagije. Amakuru ahari nuko ingabo na polisi batangije nyine ibikorwa by'iterambere mu kubakira abaturage ibikorwa by'ingenzi, ubwo n'ibikorwa birimo amashuri, birimo amavuriro, ni ibyo ngibyo. Ndibaza ko nta bindi Rudaho. Hari icyo wavuga hose kuri ibikorwa? Icyo navugaho ni ibikorwa ngarukamwaka bikunze gukorwa na RDF na polisi muri mbere, si byo bitaga Army Week. Yego, Army Week. Ni ukuvuga ngo ahubwo abantu bakira n'abakene, hari abantu baba wenda bari mu cyiciro cy'ubukene bukabije, hanyuma bakabubakira, kandi nabonye babakira amazu meza cyane, amazu RDF na polisi bubatse abakomeye. Ese wagize ngo ubundi baguha inzu, iyo baguha yose ntago ari inzu wakuremeye Rudaho, wagize ngo wandemera sinaba numva nguwe neza. Baba bakuremeye, ariko ari ukuntu uba usanga leta itanga amafaranga, noneho ugasanga baha amasoko bano bantu basanzwe ba rwiyemezamirimo basanzwe, isima bakayirya. Ariko za ndangagaciro za RDF na polisi ubona ko ibintu byo gusondeka ntabwo biba birimo. Oya, icyo tuvuga cyo nuko icyo nashaka kugaragaza ni ukuvuga ngo ni inzu ifite agaciro, iyo bagwa yose bakubakiye, mu by'ukuri bagukoreye igikorwa gikomeye cyane. Ikindi twakwibutsa abadukurikiye ni uko rero na porogaramu zo kuvura abaturage bakabasanga aho bari. Urabizi ko ubu ngubu bashyizeho na umugaba mukuru w'ingabo zishinzwe kuvura, ubwo akona ko bari akazi kuko batwara ibikoresho bakabaga, kijye bavura abaturage benshi cyane. Yego, ibyo ni ibyo umugaba w'ingabo ndetse na minisitiri w'ingabo, umugaba w'ingabo z'inkeragutabara, so harimo abayobozi benshi mu gisirikare ndetse na polisi bitabiriye ibikorwa byo kugira gukora ibikorwa biha ubuzima bwiza cyangwa se iterambere abaturage.
reka turebe rero no ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Paul Kagame uri mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse ashobora kuba yaragezeho ku munsi w'ejo. n'inama already ikaba yamaze no gutangira inama yitabiriye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. uzi ko tumaze n'iminsi tubitangaza tuvuga ko ategerejwe mu Bufaransa. umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero perezida Paul Kagame yamaze kugera i Paris mu Bufaransa, aho yitabira inama mpuzamahanga yiga ku ngufu za nucleaire. Ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa binyujije ku rubuga rwayo rwa X niyo yemeje ko umukuru w'igihugu n'itsinda ry'intumwa ayoboye bamaze kugera muri kino gihugu cy'Ubufaransa. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 Werurwe nibwo inama nyine yamaze no gutangira, iza kuba ku nshuro yayo ya kabiri iri bubere i Paris. Inama iri buhuze abakuru b'ibihugu n'abayobozi bakuru b'inzego zitandukanye. Usibye perezida Paul Kagame, mu bandi bayitabiriye harimo perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa wanamaze no kuyitangiza aka kanya, ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire. Urumva bwana Rudahunga, ubwo ndimo ndashaka kumvisha uko ibintu bimeze, umbwire niba uri buze kubisesengura. Ibisesengura ni update turi guha abakunzi ba Bwiza TV kugira ngo bumve aho umukuru w'igihugu ari ndetse n'aho isi igeze. Igihari ni uko yego, ikindi gihari ni uko iruhande ngo rw'inama kandi biteganyijwe ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agomba kugirana ibiganiro na mugenzi w'Ubufaransa ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahantu natwe duhora duteze amaso cyangwa n'amatwi twitayeho cyane. Wahumvishe Rudahu? Yari buze kuba aganira na Macron kuri ku burasirazuba bwa Kongo. Namwakiriye neza. Yamwakiriye yego Macron nyine n'abandi ubwo nabo bayabakiriye, ariko urabona ko iyo yageze kuri perezida Kagame ubona ko hazamo akantu k'akarusho. Nahoze mbona amashusho rwose, amavideo. Yego. No kuba perezida Kagame aba yitabiriye ino nama mu Bufaransa. Ubona ko muri ino minsi Ubufaransa binyuze kuri Macron bwitwaye neza ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Urigengesera, ubona ko Ubufaransa nubwo buvuga ku bibazo bya Kongo bwigengesera cyane. Burigengesera cyane, ubona ko butinya gukoma rutenderi. Buravuga buti tugizwe nk'ububiri. Kubera ko arega buri hari ibisebe bitarakira, nubwo Abafaransa yego bemeye uruhare rwabo muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ubusanzwe ntabwo hari ibintu byinshi buriya bitarahandukamo ngo nta nubwo byasibanganirega. Bisaba ko bigengesera kugira ngo batabakubita nabo nk'uko byagendekeye Ababiligi. Ababiligi no bananiye kwitwararika, birangira bagize gute bahawe ishoti cyane, kandi nabo barimo bararegreta. Bararegreta pe. Ubu bari kuza niba baragiye muri Doha kugira ngo babahuze u Rwanda rukabashwishuriza, bakaba basigaranye Burundi mu karere. Kongo yenda bo nabo batakinayifite, kuko buriya Trump naramuka avuye muri ibi ngibi none nibwo tugiye kumubona muri Kongo, kuko iyi ntambara Iran itwaye amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Yego. Amamiliyari aratikiye cyane. So bakubwira rero ko ngo ino ngingo Macron aheruka no kuyiganira na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa RDC ubwo kwa 25 Gashyantare yamwakiraga mu biro bye i Paris. U Rwanda kandi ngo ruri mu bihugu mbarwa bya Afurika bimaze igihe bifite gahunda yo kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu za atomike mu Rwanda RAEB, Dr Fidel Ndahayo aheruka gutangaza ko u Rwanda rukeneye arenga miliyari 5 na miliyoni 700 ubwo ni by'amadolari mu kubaka uruganda rw'ingufu za nucleaire rwitezweho kugira uruhare mu kongera amashanyarazi mu gihugu hose. Icyakora biteganyijwe ko bitarenze mu myaka ya 2030 u Rwanda ruzaba rufite uruganda rwa mbere ruri muri uru bwoko, ndetse abakozi bagera kuri 130. Uruganda ruba rukeneye ngo rutangemo umusaruro bazaba babonetse mu 2028. N'uruganda rwubakwa ku buso buri hagati ya hegitari 15 na 50 hitaruye abaturage, ndetse nta byago ruteza kuko iyo rugize ikibazo ruhita ruzima aho gukomeza gushya ngo rukwirakwize imirasire yangiza ubuzima. Mu rwego rwo gushyigikira uyu mugambi, hagati y'itariki ya 18 na 21 Werurwe i Kigali hazabera inama y'inganda z'ingufu za nucleaire izaba ibereye bwa mbere muri Afurika. Warwumvishe u Rwanda?
ayo ni amakuru yari amaze iminsi anavugwa y'uko u Rwanda rurimo kwitegura kubaka uruganda rwa nucleaire rubyara amashanyarazi, ndetse buriya ni Butare, muri University y'u Butare cyangwa se muri University of Rwanda batangije porogaramu zo kwigisha amasomo ya siyanse igendeye kuri nucleaire. Ubwo mu rwego rwo gutegura nyine n'abo bakozi cyangwa se abascientifique bazarukoramo. Gusa inganda ziri nucleaire zibyara amashanyarazi nanone nubwo zibyara amashanyarazi menshi cyane, nk'igihugu dukeneye amashanyarazi, ariko aba expert nako ibihugu byinshi birimo ahubwo biranazivaho. Twatanga urugero nk'Ubudage buriya bwagiye bugabanya inganda za nucleaire, ndetse n'Ubufaransa burateganya kuba bwazigabanya bitewe n'iki na accident yigeze kuba hitwa Fukushima, urabibuka mu Buyapani, aho inganda zabo ebyiri zaturitse kubera umutingito ukaze wateje wakubise mu mazi uteza ibyo bita tsunami, zirazangiza izo nganda. Ariko ako gace na n'ubu ngubu ntabwo baremera abaturage gusubirayo kubera amaradiation. Rero mva zibyara amashanyarazi, ariko nazo ni nk'igisasu umuntu aba yicariye. Kandi umva bakora uzuba akantu hitaruye kugira ngo zitazangiza ubuzima bw'abantu. Akantu hitaruye kuko ni inganda ziri nuzo ziri nucleaire ziri civile, bazuba akantu hitaruye. Ariko ugiye kureba nko mu Rwanda ahantu hitaruye se buri haba badatuwe kuko bari hehe? Harahari. U Rwanda rufite leta ifite ubutaka bwinshi. Banazubaka mu mazi. Rudaho ndumva tutabitinda ibya nucleaire katwigire. Ibyo twabirekera abascientifique, gusa umuntu nyine impamvu nayo mbigarutseho nuko arandi abaragiye aba histoire y'inganda zibyara amashanyarazi zaturika ugasanga wenda ziteje ibibazo. Nta kidateza ibyago kuri isi. Reka twigendere. So uko ikoranabuhanga riza, abantu bishimira ko hari indege nto zitagira abapilota, ariko uyu munsi nizo ziri kumara abantu. So uko ikoranabuhanga riza rigenda rijyana n'ibyaryo rero nta n'igihe umwana w'umuntu ubwe azakora, nta gihe atazagira ibyago, kandi niwe wa mbere uzakora ibigomba kugira gute kumuzanira ibyago. So ni ibintu rero ubona bihari. Hanyuma Rudaho, reka turebe tugarutse mu burasirazuba bwa Kongo. Wumvise ko Makoro agiye kuzabiganira n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bari bivugeho. Nta kindi urebye isi yose nicyo ireba uyu munsi, barareba muri Iran, ariko nabyo n'ibindi. Twagiye Masisi ikomeje kuba ikibazo, nabonye nabinyoreza Kazinga, yabaye Kazinga. Kazinga bakubwira ko ubu hari imirwano, habyukeye imirwano, ndetse imazeyo n'iminsi. Kazinga kuva Mvetura ikuramo Coalition nayo yaje kuyibakuramo, kuva ibakuramo Mvetura yongeje ubundi yongeye isubiramo, ariko n'ubu ngo bakubwira ko neje Mvetura yari yayikuyemo. So bivuga ngo Kazinga yabaye Kazinga. Rudaho, kandi byose biri kuba mu gihe imirwano ikomeje kuba, nako mu gihe ibiganiro byahaduwe Mvetura ikomeza gushimangira ko ikiri mu nzira yo kugira gute, yo kubahiriza ibiganiro bya Doha. Ese rubahiriza ibiganiro bya Doha nayo yibereye mu bibazo, nayo ikeneye umuntu yihuza na Iran. Kuko ibyo bya Doha, muri ibintu bya Doha 23 ubona ikizeho imbaraga, ni nko kugenda ku kirondwe cy'inka yumye kera, no kujya ku ruhu, kandi inka yarariwe kera. Inka yarariwe kera. Leta Kinshasa ibintu by'ibiganiro ntabwo ibikozwe, ahubwo yararebye isanga yo 23 ifite imbaraga ziteye ubwoba. Iravuga iti ngiye kukwigaho wowe, ahubwo ujye nguteza intambara rana nk'ire Iran irimo irakora bita la guerre asymétrique. Kuba ngo ni intambara, ubu n'umuntu urimo kurwana afite imbaraga nyinshi cyane, ariko n'umuha amahoro yo gusinzira. Ari ibingibi tubona za drone, ibitero. Ni uvuga ngo Mvetura bayizanira intambara y'amasasu iri military, bakayizana n'intambara y'iki ya diplomasi. Kandi Mvetura ikagunya guhagarara ku ntambara ya diplomasi, abandi bari ku ntambara y'iki y'amasasu. No kuvuga ngo nashaka gusora intambara ebyiri, nuzirimo irabateza, kandi mbona wowe ubwo urimo kuzamuka. Nuza leta ya Kinshasa. No kuvuga ngo bya bintu muri dusanzwe tubona ku nyeshyamba zituma zidaha leta gahenge ku bijyanye n'intambara. Kavuga bati ahantu mwaraye muzajya ntabwo uzanuma musinzira. Burana ko wagiye ubona igihe cy'intambara y'abacengezi, leta y'u Rwanda yabashije gukemura ikibazo cy'abacengezi, ntabwo yatumaga basinzira. Icyo rero ubona leta ya Kinshasa yahisemo, ihitamo gukoresha n'imitwe ya Wazalendo
n'iriya koalisiyo yose igutesha umutwe, noneho nka leta none igashyiramo akantu ka cocktail nka leta ikaguteza na drone hejuru kuko ifite ubushobozi, yarangiza yabona utangiye kuyisumbiriza n'iki igahita nayo iza mu byado, ibyaduha nabyo yabizamo, yabona utangiye kuyikubita igahita isubira mu mirwano ikagutikura. none se ejo bundi 23 nari yisubije Kaziba, none umva ngo Kazinga ni Kazinga, sorry Kazinga, none umva koalisiyo nanone ahongeye hagarukamo intambara. ni ukuvuga iki rero? kuvuga ngo 23 yaragiye ishyira imbere ibintu by'ibiganiro bya Doha, leta itubahiriza, ahubwo ikirirwa ivuga ngo reka nerekane ko ngewe ndi umwana mwiza, nanabasubiza abasirikare banyu, ubushize yarabasubije barenga 10,000, ejo muri numvishe ngo 5,000. hari abantu maze iminsi numva wenda bavuga ngo ubundi ari kundi abo basirikare yabashyirahe, ngo nta basirikare ngo 23 ngo ifite ngo wenda ngo babitaho. uzi Ukraine muri ino minsi ikibazo ifite, muri ino minsi ifite ikibazo cy'abasirikare, abajeni benshi baranahunze, hari n'abarimo guta urugamba, ariko nta na rimwe ifungwa yatanga akazo ku Burusiya ngo nimwakire, habaho guhererekanya. none so fasha bari ntabwo wenda mvuze ngo nk'umutwe da ngo abantu 5,000 ugende ubabyimbi, none so abantu bose urabarekura ku buryo nta na zero usigarana, ku buryo nta ma officers wasigarana. rero niyo mpamvu ubona leta yibonye amatwi nyine, nzajya ngira abasirikare ubame bongere basubize kuri tere, bagaruke bakudihe, hanyuma nyamara kugukubita wowe twongera tugidoha nsinye ko ngiye kugwa abantu baye 700, ubusari no mwari yatanga wapi. ibintu rero byadoha 23 kirimo izashiduka, ahubwo buriya leta barayikinisha. leta yagurutse n'imizi n'imiganda ikagukubita, wowe inyeshyamba nta hantu ujya kuvuga, reka ariko wowe wayikubise baragukomakoma ati ngwino garuka Doha, ataba gusubira inyuma. si byose twagiye tubona, ariko nka buri gihe leta yazigakuramo nka Bukavu n'urugero cyangwa Goma, ninde wayivugira? yabigutsinze nyine kuko iravanga iri muri legitime, iragutsinze ubwo iri kurwana n'ubusugire bw'igihugu, kurengera ubusugire bw'igihugu cyane, kuko irakubwira ati nkurushije imbaraga. ibyo byagiye bibaho mu ntambara z'igihe kirekire, twagiye tubona urugero muri Angola. leta yageze aho iravuga iti wowe inite ngiye kugukubitira batsinda, nta muntu wavuze ngo mugaruke mu biganiro, kubera ko inite yari yagize gute, yari yatsinzwe. none wicaye Goma, wicaye Bukavu, ari ibintu tuvuga gutyo ukajya kumvana amahoro no gutuka. nabonye ari n'abakuzana ku kiganiro ejo mwakoze kuri message nayo mu ndeba, abanyibasire kubundi ngo wagiye ukarwana, bazaza barwana urwo ndwana ndeko barushobora sibyo. bareba bavuge urabihora ntago batindaho, ntago babazi ibyo barimo. ku isi no hantu nabonye umutwe urekura abantu wafashe kuriya rwose ukavuga ngo twebwe nta kibazo, nimwakira abantu mwakire muri wo mwese, ngo twebwe ngo dushaka kubahiriza ibiganiro rwose, ngo turashaka amahoro, ariko uyaha ntayaguha. ibiganiro sirimo kuvuga ngo urubahiriza, ntabwo isi wowe dukunze kuvuga ngo iyi si ni muri sinabyaye, nta muwe abanyamerika n'abanyaburayi bagufitiye, icyo bareba ni inyungu. Kinshasa n'igenda ikabwira ati mwe abanyamerika niba ko musinziriye kandi narabahaye rubaye, kandi ari ry'ubwo ruganda rwa mbere ku isi muri nuza koruta, rufite 40% nabwo ari 15% ya koruta yose y'isi. ko musinziriye yego, iwowe rero ibyo ngibyo urimo uravuga ngo amasezerano ngo yatoha ngo ndacyayubahiriza ngo ndibombarika ngo n'ikimenyimenyi, ngo dore ngo Kinshasa nayo abantu bayo nafashe. Amerika namwe ikubwira atabwo ushobora gushiduka kubwira ati none va no muri rubaye, aturayivamo da. Trump kuri umeze nk'igisazi tubona ahinduka nk'ibyo, uvuga ati dore nuko ibintu bimeze. Leta buriya ikorana na leta, wowe baba kigufata nk'inyeshyamba. Umutwe wa 23 kunze kuvuga ko atari inyeshyamba, ngo ari umutwe revolutionnaire. Ni umutwe wa revolutionnaire, ariko wabaye revolutionnaire aho inyuma ngo ugiriye ntuza muri Doha,
nibwo wabaye umutwe wa revolutionnaire rero ibyo nibyo byaduha bababeshya wangu ariko Amerika burana bera bigo bindi baba bafata nk'umutwe w'inyeshya bafata nk'umutwe w'inyeshya buri akantu bakibubashyemo barababwira ngo mwe muri gumye muri Goma Bukavu n'ibiki ariko buriya leta igize imbaraga ikazamo hariya nta muntu wakongera kuvugira mu 23 muri bari bababeshya ngo ibintu byaduha ahita gukubita ukavamo kandi akabara gutsinze. hari umuntu wakumva uvuga gutya avuga ati Rudahunga wijya avuga nawe bakakubwira ati wajya ukarwana cyangwa se ibyo uvuga nta nubwo nabizi atembe tura igomba kwerekana amahanga ko ikunze amahoro. hari umuntu wabivuga gutyo Rudahunga uzi ukuntu njye bitamusubiza bitamuha histoire kuko iyo turimo gusesengura nuza ibintu bya geopolitique dukunze kugarukaho kenshi ntabwo tuba twerekwa ntabwo tugendera bira byo kuvuga by'abarokore Imana yambonekeye tugendera kuri fact ariko hanini zibanda kuri histoire handi hano barabaye ibintu nk'ibyo henshi. Nahita mba urugero rw'intambara ya Sri Lanka umutwe wa Tigers wari umaze igihe kinini warananiye warakubise leta ariko leta irahagurukira kandi amahanga yarawuvuganiraga yego leta imaze kuwutsinda na muntu wongeye kuwibuka bajye muri nuza bajye muri inita twari tuvuze yarakubiswe birarangira. Iyo rero leta yakurushije imbaraga nta muntu kuvugira ahubwo umuntu akuvugira byagenze gutyo yarushije imbaraga urumva ko hose leta irunguka ubwo gukubise nawe uvuga ubwo bivuze ko nawe wayikubise ahubwo bahita bakubwira ngo subira inyuma ngwino mujye mu mishyikira. Iyo ukubita leta iyo akenshi n'ubundi ibyo ujyanye ku meza biremerwa ariko mu gihe leta igukubita cyangwa ntacyo ikoraho tujuru uhora ufatwa nk'umuntu uri aho ngaho. Nibyo kunze kugarukaho kavuga uti mu 23 yabaye leta kishatse ibinyeshyamba ndemeranye na 100% yabaye inyeshyamba gute kuko ntabwo ihagahenge mu 23 yego mu gihe ahubwo bicuritse ubundi inyeshyamba ntabwo ziguha agahenge ziba zibere nyine mu ishyamba mu ndake hariya ntabwo ziguha agahenge bo rero wumvisha ko ni leta turi Goma turakira abayobozi dufite abaturage bacu bagomba kuba kugira amahoro abantu baradusura basigaye batwumva abadiplomate haraje umuntu uyoboye UN ubu ngubu bakajya mu bintu bya diplomasi atuwa MONUSCO yaje kudusura ngo yaje kudusura tukababona hariya rwose mu maofisi meza cyane aho rero leta iba yakubonye kandi umenye ko leta yakishatse noneho ngo ifite coalition y'abantu bamaze kumenyera urugamba burara abantu basuzugura ziriya nyeshyamba za nuza iriya mitwe irenga 200 yinjiye mu cyo bitabaza leta bamaze kumenyera ishyamba bariya nubwo leta itakoresha ingabo zayo ariko bo bagozaho igitutu noneho leta ikakoresha igakoresha aba expert bakoresha ari amadrone aho rero ni ushiduka bahubwo urimo uratabaza amahanga uti mu ntabare bati ni mu ntabare amahanga icyo yakubwira bagutabare gutse kandi leta irimira ubwo abantu benshi babonye intambara Iran na Amerika bavuga ati nibura embe tugize opportunity igiye kugira ibice byinshi ifata ikubitiza inyeshyamba ziri muri Masi zirukana ikubitiza iziri muri Uvira zirukana igiye muri za Karemi ikiza abaturage ariko siko byagenze ahubwo embe turage yarushaho kugira ibyago muri kino gihe cy'intambara Iran cyo gihe yabuzemo Colonel Buringoma nicyo gihe abantu benshi baturage barashwe so hari ibibazo byinshi byagarutse ku baturage Minembwe nibwo barashwe amazu arasenywa ejo barashe radio so hari ibintu byinshi abantu bagize surprise so ubona ko ebe turashyize imbere ibiganiro kurenza iki uko yakwirwanaho kuko no kwirwanaho ngo bizarebe abantu bagero iki gihugu iki cya Sudani ni Sudani ya ruguru none se ntibabajyanye mu biganiro yaba uriya mutwe igometse ku butegetsi ndetse na leta aho ejo bundi leta niyo bakubise ikabavana mu mujyi ubu ngubu niyo abazonza n'umuntu ukivugira uriya mutwe kandi ufite ibihugu bikomeye biwufasha kandi barimo babivugira ko na Amerika bayivugagamo ko ifasha RSF none Amerika niyo yari irimo ubu ngubu uracyabona ikivugira uriya mutwe kubera iki leta yawurushije imbaraga kandi Amerika ntiyakwiteranya na leta shaka bana politike irimo idakore Amerika bireba ari inyungu irarebe kavuga ati ubwo baragukubise nyine ubu ngubu ndagarutse ubwo nta kigenda cyawe wakoze amakosa ahubwo ari nabi ikagusheta iragusheta cyane Rudahureka tuve muri ibi ngibi by'akazi ngara tuzaguruka nimugoroba twigire mu burasirazuba bwo hagati
utubwire uko ibintu byaramutse. Irani ngo iri gutera ibisasu, ejo hari igisasu ngo yateye, hanyuma Israel irasa misile esheshatu zose ntizagifata, nticyabasha kugwa. Nibira bisasu n'ubwoko bw'igisasu ubu ngubu yadukanye, gifite umuvuduko wa kilometero 15 mu isaha, ariko noneho kigiye kugera kuri target kita kivamo izindi petit missile zirenga 80. Icyo rero kugeza ubu ngubu nta bwirinzi buragihanura, zaba patriote zaba tade zose zakozeho byara zacitse amazi kubera umuvuduko kiba gifite. Icyo rero nicyo cyazengereje Tel Aviv n'imijyi ya, kandi ntabwo bari bazi yuko Iran ifite ibyo bisasu, ntabwo bari babizi. Icyo nicyo cyazengereje. Oya, kivamo ibisasu, nahoze ari document nahoze nsoma, ibisasu bishobora no kugera kuri 200 rudahu. No kuvuga ngo ubundi bavuga hagati ya 80 no kuzamura, kandi noneho ahantu ibyo bisasu biguye hari n'igihe bitahita biturika ako kanya, bikaza guturika nka nyuma y'iminota 30, nyuma y'isaha, ugasanga noneho biri guteza dega iteye ubwoba cyane. Noneho bishobora kugenda muri kilometero zigera muri 3, nuvuga ngo kubastinga kwabyo bigera mu ntera ya kilometero zigera muri 3. No kuvuga ngo ahantu ubundi cyituye kiri gusenya quartier yose, no gusenya umudugudu wose. Aho bari bamenyerewe wenda nk'igisasu misile yakwitura ko zigasenya zimwe, ariko ahantu cyituye nyine kitagisenya quartier yose. Ni kirimbuzi ndakurahiye. Ni kirimbuzi. Hanyuma nanone President Trump nijoro yarayivugishije ngo bageze ku ntego. Iyo atangiye kuvuga ko ngo bageze ku ntego rero ubwo abayemeye ngo bageze ku ntego, ngo bamaze gushwanyuza misile ngo za Iran ngo ku kigero cya 80%. Kandi wareba Iran ikomeje kohereza amamisile ahubwo amanywa nijoro, ngo ku buryo ngo intambara ngo muyitege ngo irarangira vuba cyane ngo kandi dutsinze. Kubera iki? Kubera ko buriya yanuza ya Amerika yari yo gusenya Iran, ariko ishingiye kuri abayobozi bayo, ariko isanga ahubwo bubatse inzego, ayatora umwe avuyeho hahise haza undi, uriya niyo banamwica bashyiraho undi. No kuvuga ngo abaperse niko bameze. Iran rero nayo barushije tactique, ari bira twavugaga intambara ziri asymmetrique. Iran izi yuko abantu irwana nayo barakomeye ku ndege z'intambara, ku mato, ku ntwaro zikakaye, ku butasi, amasatelite, ariko Iran ibura yakoresheje uburyo bubiri: gukoresha ziriya drone ntoya zigura makeya zikaraswa n'ibisasu bihenze, kandi noneho zikajya ziguca muri humye, kohereza nka drone 220 zikaguho. Cyokoza yarabaze, kandi nazo izindi warashe drone imwe igura $20,000 by'amadolari, ugasanga irimo iraraswa n'igisasu cya THAAD kigeze muri $15,000,000 z'amadolari. Umva rero niyo mpamvu arimo kuvuga ngo intambara yatangiye guhenda, intambara na Vice President wa Amerika atarimo kwemera. Icyo ni kimwe, kuko bo bari bafite impamvu bavuga bati twebwe twari twabwiye abaturage mu kwiyamamaza ko ari First America, nta bintu byo kugaba ibitero mu bindi bihugu. Ubwo rero ikindi nuko Azerbaijan bavuga ko Iran yayirashije ubundi, byaje kugaragara yuko atari Iran ahubwo ngo ari Israel, ndetse n'ubu ngubu yohereje amato. Azerbaijan yohereje amato muri Iran, ahantu bahana imbibi hariya muri ya nyanja y'umukara. Bohereje amato rero manini arimo ibyo kurya, harimo imiti, ati nk'abavandimwe nyine baje gutabara Iran. Urumva abantu bashaka guteranya, none batangiye gutabara Iran. No kuvuga ngo bakoze imibare mibi, nako bakoze imibare bibeshye bazi yuko Iran nirasa kuri biriya bihugu byose nayo bazayisubiza. Intambara none ikarota. Ikindi none kirimo gutuma ino ntambara Amerika ishaka kuyihagarika, urumva muri varu ukomeye wa Amerika no Burusiya. None ahubwo iyi ntambara Uburusiya bwayungukiyemo, kuko 40% ya product ya essence yoherezaga hanze niyo yazamutseho. Ubwo rero urumva kuzamukaho izo na amadolari ya Amerika bigiye kwita rimanuka,
kubera ko mu bihugu bya golfe baguraga esanse mu madolari. Yego. Irubre rizamuka. Muri make Amerika ubukungu bwayo burajya hasi, ubwo Uburusiya buzamuka. Kubera ko Uburusiya nibwo burimo gucuruza peteroli nyinshi, abanyamerika bacuruzaga ari muri golfe. Kandi noneho abarusiya bayigurisha mu maruble yabo, ntabwo bakigurisha mu madolari, kandi dolari igira agaciro iyo peteroli irimo iragurishwa cyane ku isi. None biriya bihugu rero byo muri golfe byose ubu ngubu byafunze production kubera yuko nta hantu bayibuza. Urumva ububiko buruzura, kandi Irani noneho ubwo bubiko irimo iraburasa. Umunyantambara Irani yize twavugaga ya Kimakizari y'ingeshyamba ikakuzonga umutwe w'Amerika kuko ukomeye, wajya gutabara muri Arabia Saudite ugasanga muri Kuwait Irani iraharashe, ugasanga nta bisasu uri bubuhe. Ibazaho Zelensky ubu ngubu arimo kwinginga, nako Trump ari kwinginga Zelensky ngo Patriot bamuhaye babizane hariya muri golf. Zelensky se warazimuhaye? Arizo bari baramuhaye. Nose Zelensky arazibohereza. Bubwa Trump ari gusaba Zelensky ngo izo Patriot bari barahaye Ukraine bazibahaye ku buntu se? Ibisasu by'Uburusiya ngo yabazihaye. Nyine bazibahaye ku buntu. Ni kwa kundi bari barazibahaye mu rwego rw'ideni. Ariko nibyo twita ngo ni indembe irimo irasaba indi ndembe. Ubwo ngubwo icyambere birate bituma noneho ubwo Uburusiya bugiye kubona amafaranga menshi, bongere bushore mu ntambara. Yego. Arimo kuvana muri essence bari barafatiye ibihano, ibihugu byinshi bitayigura. Buri ibihugu byayiguraga bwari Ubushinwa n'Ubuhinde. Ubuhinde buza kugira ubwoba kubera ibihano Trump yarawushyizeho buvamo, ariko ubu ngubu Trump yayisakuraho ibyo bihano ku Burusiya kugira ngo bagure peteroli ku isi. Ikibazo noneho kidatumbagira ngo ubukungu bwa Amerika bugwe hasi. Trump rwose ni imibare. Niyo mpamvu ubona Irani yaravuze ati ngewe ntabwo nzashobora guhangana nawe, ariko ngiye kugutesha umutwe ku buryo nawe intambara iguhenda. Ahubwo ubona urebye neza iyi ntambara yamaze guhenda Irani ku buryo bukomeye, nako yamaze guhenda Amerika cyane cyane kurenza uko Irani ihenzwe. Irani yo imeze nkaho ari ukuvuga ati homboka ntacyo ndamira, n'ubundi barasenye. Nafatiye ibihano igihe kirekire, n'igihugu bamaze kugisenya, bamaze kwica abayobozi babo. Urebye Irani yo iri muri ntuza, iyo iri muri kote nziza kuko nta nicyo yagakoze kindi, nta kirengera yari ifite, yagombaga kwirwanaho. So mu gihe Amerika yo yari ifite ibihugu byinshi biyifasha, ariko Irani byose irabanjira gutira bihondagura. Ahandi yakubise agashinge, kandi twagiye tugarukaho kenshi abantu basuzuguraga kuri ya Detroit Hormuz. Ubuza abantu Irani yemereye guhaca gusa ni amato y'Abashinwa. Noneho Ubushinwa nabyo burimo kubyungukiramo, andi mato y'ibigo bikomakomeye bwayiyanditseho. Ariko bakavuga bati ubwo turakora diru ni diru. Icyo gihe Irani kubera ko ari inshuti n'Abashinwa babarwanye igihe kirekire, nibo barimo kwemerera. Ariko undi wari wo wese ucamo hariya baramurasa. Na Amerika yari yavuze ngo irabaherekeza, ngo babaye na assurance mu gihe ubwato wenda ngo bwagira ikibazo, ariko amakampani yahanze yavuze ati ntabwo twajya gushyira abakozi bacu muri risk. Urumva ahantu hacaga 20% ya peteroli na gazi by'isi. None aho ngaho niho rero Uburusiya bwungukiyemo. Abantu bose bacuruzaga, Putin arimo arasekera mu ryinyo ati harakabaho bw'ino ntambara, harakabaho kubona Detroit Hormuz ifunzwe, nanjye ubu ngubu ngiye gucuruza kahave. Agiye kugaruza ayo bari barakuyeho yose cyane. Ati ubundi we Zelensky nguhome. Iyi ntambara ni hatari ndakuraye. Intambara ni ibibazo bikomeye cyane. Gusa Israel na Iran bigize ikibazo. Uvuga ngo intambara nubwo Amerika, icyambere Amerika itakaje icyizere muri bino bihugu yafashaga, ibihugu by'Abarabu bizengurutse Iran. Ikindi Israel irahombye pe, Iran irayisenye, na Iran kandi irasenywe. Umva Meki, sore naguca mu ijambo uvuza akantu keza. Irani n'abandi ba expert bose bo muri nuza geopolitique muri karakare bagiye bagarukaho. Irani gutera biriya bihugu harimo ibintu bitatu kugira ngo nabyo bigwe mu bukungu, kuko ibyinshi mu bukungu bwabyo ni inyungu za Amerika. Icya kabiri itesha umutwe amabaze y'Abanyamerika ari hariya.
icya gatatu nicyo wari uvuze noneho irasa ibyo bihugu ibyereka iti bibwira Amerika ko ari waratuvuga ngo uzadutabara itakaje icyizere cyane rwose itakarijwe icyizere cyane noneho Israel nayo igize gute irasenyutse Israel urebye Tel Aviv amakaritsiye menshi yahindutse umusaka nuvuga ngo Irani yo gusenyuka n'ubundi Irani nta choice yari ifite gusenyuka n'ubundi abanyamerika barayipanze ko bagomba kwisenya kimwe na Israel so rero ubwayo yari yaramaze kubyakira tekeza igihugu nawe cyagiye kikavuga ngo reka twubake ibibuga by'indege munsi y'ubutaka twubake dushyira imbunda zacu munsi y'ubutaka hanyuma tukwereka urebye bari bariteguye kabisa ubundi bakubwira ko Irani yiteguye kuva 79 yubaka amatineri muri iriya misozi yego bafite imisozi miremire ijya kungana nk'iriya yo mu Ruhengeri ibaze no kubakamo tineri hasi nta ndege izaza ngo isenye aho hantu icyo ni kimwe icya kabiri ni abantu bagira amayeri yo ku rwego rwo hejuru buriya ibintu abantu bavuze batangira kubaseka ngo bari gukabya ariko Irani yarabikoze kuzi gashushanya ibintu bimeze nka 3D by'indege ahantu ku bibuga by'indege kumba ari ibishushanyo ibindi bafashe ibipapuro ibikarito ntuza barahaga bino bahaga amabaro bagahaga akajugujugu igifaru cy'umwuka kiri pirate hanyuma Amerika si ukubirasa we irabirasa kandi izo isiri ijya kurasa ari ahantu amafaranga ibigura yarabahombeje ni ukuvuga ngo na rumwe expert nawe uze mbona arimo aravuga ngo Irani ubuvumo ifite igiye ivuga ubuvumo buri cyumweru byibuze ikagira ngo ubuvumo bumwe ngo hashira imyaka 2 itaraburangiza ni ibintu yacukuye kuva 79 kugeza iki gihe rero ntabwo ari ukuvuga ngo ziriya shahedi ikora 3,000 buri kwezi buriya budurone buto kandi imaze imyaka myinshi zikora nta nubwo irarasa n'2,000 inyinshi rero buriya ni Uburusiya bwaziguraga kuko Uburusiya bwaravuze buti noherezaga indege yanjye igura muri amamiliyoni y'amadolari reka nohereze drone igura 20,000 by'amadolari muzajya muyihanura mukoresheje ahubwo miliyoni 4 z'idolari na amayeri kabisa rudaho ndibaza ko ibi aha nibyo twasoreza urumva intambara ikomeje kuba iyindi uyu ni umunsi wa 10 w'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi berekezaho amaso bareba biragenda bite birarangira bite gusa ikigaragara cyo bizarangira ubukungu bw'isi bwaragiye hasi kandi ubukungu bw'ibihugu bifashe kuri Amerika byo muri Gulf ndetse na Amerika ubwayo bizabwubaka imyaka Irani bibahaye akazo kubwubaka imyaka kuko Uburayi amakuru ejo y'amasoma bavuga ko Union Européenne yose ibihugu byose bigize Union Européenne bisigaje reserve ya essence na gaze ngo yamara iminsi 90 yonyine urumva n'amezi 3 akaba ariyo mpamvu Putin yabishongoyeho ngo abaho kuboko yaritangaza asura ati ngewe rwose abanyaburayi n'uri ntacyo dupfa turi iwacu i Burayi ngewe nimuze mugure essence ndayibaha none barabigenza bite baraboburije yo gusubira kwa Putin agiye kubiba bacunaguza cyangwa ati mwanya iratagaho shango Trump barongera no nambara imibare myinshi ituma Amerika igomba kuyihagarika kuko Zelensky se barongera kujya kumufasha nabo bamerewe nabi ku bukungu bwa peteroli na gaze ubwo turindira itangazo rya Trump ashobora gusohora rwose ngiye mbona igihe kitarenze icyumweru aho agomba kuvuga ati twishayatora wari menace kuri twebwe twasenye inganda zanyu nucleaire nkuko bivuze muri anambare y'imisi 12 twasenye misile zanyu zose twageze ku ntego kubw'ibyo rero duhagaritse intambara Irani tuzayemera gukora igisasu kirimbuzi niyo discours azavuga kandi n'ubundi wenda inagifite shobora kuba igifite kuko probability nyinshi zigaragaza ko Irani yaba ifite rwose ibisasu kirimbuzi bigeze ku 10 niyo itabifite ikaba iri hafi kubigira kubera ko ubutasi bugaragaza ko irera nimu yamaze kuyishongesha ku rwego rwo kubyara bombe atomike 10 rero niyo mpamvu ubona bagize ubwoba Rudaho reka dusoreze hano kuyavuga suku yamara turaza kuba tugaruka nimugoroba mu yandi makuru araba agezweho reka dushimire abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com babashe gukurikira kino kiganiro cyakirimo amakuru atandukanye Rudaho ndagushimiye sasa murakoze ugira ibihe byiza twese